Niride yakahangura ebiro n'umunana ebyarabo mu kwezi kwa 11 programu y'ikinemanywa nkakadara inshonga ntugambeze y'ubutegetsi izoba rero rwakana teka kiteka for granted kugira ngo umuntu abasa kuba ntamanyi izoba abasa kushanga hariho atari kurumanya mwasiba kurungi mutabaruke yimurabere mu wice jyora kuyateruka kureba nesa bite yawire izobe rero rwakana ekireki ntugamba nshonga stars zumwe na zumwe Sabite yahwire tukareba urukura ba minister prime minister ingazihanga right honorable Dr. Hakana Rugunda arukugambira abantu arugambira ihanga ku government ineteka yo kuja kongera sento mbebe na y'abantu bari kwegitira bakwenda kutunguka kandi akajya ngo echo nikija gukorwa na munonga umubarire 2019 erije kubaneshomwa 2019 yes erije kubaneshomwa umwahuguru kwija umukwezi okwa mukaga turukwirira kutandika umwahuguru by'MP humsya ugura bene gutandika kibanza cyo kwa mushanju uko mwahuguru kwija Kiro president obero bitari mwana mirundo itari mwenemwe arikukwata sente arikuzihereza na mnoge myeto erikwegitiro mbevina bitari mwenda bamwe abahingi abarisa abashubuzi abukozi za motokana nabandi ekire kina leta abantu babiri mbija kubana bagamba ahanshongeza mkono gwanje gonye ugwa buriyo go kutandikiraho nyineho owekitiensa imikatera kandi ogu naje n'umuwezi w'umujukira wa president ahabwambara district nako kirumwe mara DC we bari munonga we bari kunyakira kwakira no mbara yes we bari yes ya nanye nishemerwa munonga akubera mbara ugundo murundi yes ngoko rukimanya kana akorire hano ya kadipite RDC kurugo mu kwezi kwa 8 umwaka wa 2015 mpaka umwaka wa 2016 umukwa kabiri yes president yanyire akantwara buhweju akunana amara ya imyaka 2 na nemyezi 10 yes yeah so you welcome back home really thank you very much so nitwara mu gishugu kureba nshemerwa munonga kurangungarikire hanuya kandi abantu munyakiri yes kandi nashemerwa munonga kuranaga ko mu studio yanjeji kugira ngo tuganire n'abantu yes yeah wabari munonga kana mukono gwanje gwa buri kwerukayo twiniho mwami Robert Asimwe no mukugombye entasya na munonga ibyentunguke kurabira mu kweterana kw'abantu ningashe bya cooperatives no consultant umbintu byentunguka kandi akwa n'ekitongore cya Uganda Cooperative Alliance among other things that he does twakwakira umwami Robert we bari munongo mutebekanisa yes kandi nkiriza ntwara mu gishogu kureba mu ntara musya abaturikirize bona kandi kubasa kubasima kurenga bamwe bategerize program egi yes kubasa kurenga twabasya ibiganiro birungi ibya kubasa kuretera umuntu wena kugira iki yakora kikamuretera entasya ubwo yabakorangine nabatahibe bakabasa kureba mu barwanda sogoro na munonga nko kwe program ya government iyo kureba ngo umuntu wena yabasa kongera ahantasya ye yes kandi ko kumtebekanisa bagambira abantu abanyu nikora n'ekitongore cya Uganda Cooperative Alliance ekirubwite bitongore byona ibyabeterine kikagaruka kikashagika na nabo batake yandikise kuba ekitongore nka cooperative kurengo bakorera hamwe babasa kweha arurengo rubaruho baza rurengo rwakwegomba kuzaho gwe bana bakorera hansi yo kweterana ningashe kitweta cooperative yes kandi nyine offices zibiri office yo kubanza ryaho mu mbarara individual Kampala kunkazona chihango munonga no kureba ngo twasya abantu ngiriyo kweterana babasa kwetungura wabari munonga nani namutandikira mu RDC kinji torebera president nagambira abantu arugambira abakazi ngo begito mbibina bineva atandikire bukumakaza nigi namwe mbegita kasanda aho barunda no sente bagire bayekoramu turebera nahereze myeto sente turebere kinji na emphasizing ikintu cy'abantu kwegita iyo nkomumba ku implementinga ningo rukushijwe mukorere ya projects za government no reba abantu baganyirwa mu cyupinga naki umukorabiro mu kwegita neze sente kumukuzubahereza no reba hino kubaganyirwamo ninga turiyo tuterere ngo mukuri rwe bari munonga ndakagarikire mu kibuzo cyawe one myenda ninjira kukunda nani ngamba kutandukana history ya government ya NRM yes tukuzakuzo mu government urugumu Rwanda cyana na mukaga government yeje kashanga economy ya hansi munonga abantu bakaba kubi munonga however kutwabire tushikira mu government hakwiro myezi munana yonka
the negative forces ninga abantu babiri bagira mu government abasirikare aba government yabiregiro yarutwa n'abandi bakora counter attack barwanisa NRA mu government hati twazo mu rutaro so tukuzo mu rutaro NRA mu government ikagira umugugu gukora first of all kureba ngo yarwanisa abazugwa babiri benda kugaruka kugiyaho icya kabiri ku developing economy. President Museveni yakora priorities yagira ati basa kuguza sente kurga mu development countries zo kugira ngo tutandike kuteko mu bintu bitakuzagaragara kureta sente. So priority yabanze gukora no kugira ngo tugarure amakorero nico warebire hagarukaho nka Hima factories z'aba revived Tororo cement factories and the rest. So ezo factories abachi yabena atandukana factories kanza kureta employment wetegereza kandi zugaragaza kwihamo umushoro ubwo kuzo mu government umushoro ngugwe bintu kuza kurwa mu government ukagaruka kombe kamashomero na health centers. So urutaro rukatwara emyaka 20 so konke yine nakwagamba hati ngu entaro zona zikahwezo completely haka tukagira urutaro rwa EDF twagira rwa Koni twagereza za FOBA twagereza benzere mu East and the rest. Now after all the wars government ya embarkinga infrastructure development ninga kureba ngo yateka ho buryo bwo kureta ntunguka then abantu bakakora ubugige. So hati government priority ya budget okushira munonga ibiri yo kureba ngo yakore nkuto yakora amashanyarazi yakora mizi yasya ibintu abantu ebibakubasa kugira ngo bakwateho then bo babinge obworo wabo. Yes. So president hati urutaro ruhondu n'urwo kubinga obworo omakagabantu. In fact nico rukurebera nga hati target mu manifesto ya NRM ya 2016-2021 kugira ngo kutugire kubarira twashanga ngo aruha abantu 68% abatari omukashi economy batine ntasya yo kugira bono bakorro kuriya batakubasa kutasya sente. So tugira ngo umwaka mwaka 2021 burka yone ya Uganda ebene basa kuba netasya miliyoni 20 buri mwaka. Okay. So hati icyo nikiza korwa kita icyo nikiza gukorwa kureba ngo government ya leta input ngerese de programu nkeza wepu esente kuza kumbakaza za youth livelihood fund kuzomumenyeta wealth creation ezo kwa farmers aba ready kureba ngo bananga for example mbere ndugabo buhwejo yimazirije imyaka inabagambira tumazire gaba miliyoni 15 z'amajani hakabo buhwejo bahinga amajani hati mbere ntiriho ne nkore kugira ngo amajana agensi ubwiza bakugabira abantu zibena zirga umuru nasare bed zabuhwejo zitakarga heru zabezere twabagaruga zikurga kanungu zikurgahi nibareta buhwejo baguza government konka tugizire ngo hati na government yaneza kugura embubo seedlings kugabira abahinja babuhwejo egure seedlings ezababuhwejo kandi hati hindukire national policy. In fact I thank myself for that. So now hati government ya leta intervention ezo so esente nk'ikibuze cyo wabuza kwe kuza kuzireta for example nk'ibintu by'abakazi nicyo bagizire ngo abakazi bekore mu group ejebe ine kigenderwa cyumwe iyi ne project nabwo nizagumana ibintu muza kunsasara kwa example cyabo hejuru yakuba niyo mbere ndi Tiyenejo. Arhunka abakazi abaye kwasire bine nasare bedi bahita kanyamugezi twabaha sente miliyoni 5 hati bakora nasare bed eji nabaza kujuguza nads kugaruka kwini kwa abahinji ababuhwejo nasa age bed nza kujugura healing miliyoni 5 wayitegereza. So eze sente habakazamba aba group y'abakazi abantu 10 plus hata abantu biza kwate sente zo bazabagani bagire entunguke bakora kandi bagaruke ba investing mu nasare bed ndijo. Okay. Hata ubwo nuko kubingo ubwo ikintu ureba ngo iki kikabasa kwatwa umuntu umwe kugira ngo bakwate nke sente ngeze bazo umuntu umwe akora ikintu nk'icyo cyawo. Okay. So that's why the government to encouraging abantu kubahere sente groups na neminyeto ncyakimwe groups senzizi konka babibine a common what cause. However twine mu challenge keze challenge ziranya tuje tuzigambe ho bwa nyuma. We bari munonga ku site ngira that foundation na nyina muzeka cyo uwo mukugo umwami Robert abanyankore binefumu bagira ngo akahukamu hatkaheka utkakahekire nyakufa cooperatives zikazitura hwa tuzabanyankore kwiterana nango yabwise kiriyo hakaregiye amasaka
ija yakumbagara zikazituraho hanuya ebitongore by'abeterine bituraho hanuya konka ebimwe bikagwa ahabwe enshonga zintakumanya nyonko omuntu ebindi biroho ebimwe biroho nibitezya ebindi ijo president w'abari rukungira hina byahirize sente bakugira ngo nobu wazituhereza cyaresire twagwa hariho baca bazirire zitu those groups ziyahiriza bakuza kuzo mu bururogo iyo nko muntu tuye no kuro mu cooperatives tuye no reba nizukora nezemera nezitengenena ezimwe nezugwa ezindi nezukora izi no muringo murungi gukora bya mu MP hazentu zo kutungura abantu ko baretera ubwiga we bari mnongo mutebekanisa kumbuze kibuze cyo na mnonga n'ikibuzo kirungi munonga kambanze nkose cyo kureberaho ica abantu kumwaka abantu mutambara muri ko motoka mukagira accident abamwe bakafa abandi bakahonokaho abahonokaho nibagaruka babagarura motoka yindi kubatwara kubasyo mu irwaro nimanyisa ki umuntu we no kine ntekateke yo kugira ngo ibintu by'abeterine teberuho icyo ne kiroto ninga n'ikitekateko cy'inko muntu aha bwenshi government ni advocating kugira ngo enkora yayo yona egera byo mu groups iz'abantu abeterine ko kuza kwetegereza okwiterana mu Uganda kukatandika umwaka gwar ku murwendi 13 nubwo kibina cyo kubanza cyabanza kwandikisibwa kandi ahabwe enkora mbe yabireho abantu ababintu bashuburana n'abahingi bitu umwana pamba netabe nebindi kandi bushurwa abantu ababintu biba abantu bitu abantu kubaye gisiri bajya ngo twasagumza mu college batandiko korra hamwe kandi kwiterana kwija kwa barete entunguka abantu bona barjuru myaka yazanka ganshanju nibaho bujuruzi konka abatararebere hwembera buryo bw'abantu bitu batate nkuru no batata babene bibwa bija bwo kuba empage ninga enyomyo zo kwiterana tweta cooperative principles iyo kubanza negera ngo umuntu okutaho mu kibina ari nobwa bikuzamo yaba na shansa na nabantu ikigenderwa cyabo ahabwe empage yo ninga principle yo kwiceza buryomwe abatararebere mbere kuzabire ziri nabo bikirizwa bazombi bintu ko kuba no defining ekibina nutugira ngo nabantu abegisire hamwe bine kigenderwa cyumwe kirukushana cyo kubaretera intunguka binira karumwe binamateka bine ofisi binabebembezi behandikise kandi binizina hata abantu batandikireho kweterana bija bayigitwamu abandi bantu abizire busya abatararebere mbera ziriya izabasize kubaretera bayiterana tubarishwe mistakes zabezeruho no kwibwo kwabekuru so ababor kurangu biba ibyabitirinye takwiba kibina nihibo mutuma gomuntu ngato kumurhanuya muryaha mukoro mu kitongore kindi kirete ntunguka konka kitakutangaza hine mpse zetumbazika hari mutuma tekushana nubasa kushanga imwe muri yo numuherezo bohereze nsiyona nesima konko gira hiwa kwasa ka kamera kawe ncyakarushanga katazire kata hagira umunya Uganda yakakubikira so okugira ngo ibintu by'abitirine harimo abashumankwire sente tikikumanisa ngo ibintu bikora kubi ninyenda kugambira ngo umucontinents mushanzone ziyo munsomu ahintakazaga no Australia konkatini hangeri tungukire tine cooperatives ahabwa president kushanga ngo amahanga gogona gatayire kandi gatwerezo buyambaga mwe gatwa technical advice nututekwa kureba ngo twanywezo musinge bwo kweterana enkora yona yone yaza kubaho kuretera abantu kurwana sogoro tino kuja kurwana sogoro yaba ruwenga nicyo rukurebera abahingi bomani bebitoke betabe bamajyani nkoku owe kitinisa umujukirwa government wa president yabanatugambera buhwejo obunyakari ekabeture kigicweke kumanywa mkicabantu bakwenda kugerega konka hato mugiga hataruhwejo aha bwinshi abantu bamanyirira karumwe bamanya ngo wabiratura nashubura amajyana gabo n'uyabiragobama konka hato buri muntu we na wanu ndekinteke rucurungi amajugaza fasa tayiro nengo tobuziriyo nizikorwa kwebyo bugige biriyo abantu kwegita omutebe kansanchiriza ngambeki ombere byenyumaho tutakatandikira kigombe kite cya Uganda Crane Creameries Cooperative Union amatega kabana gagura shiringi gana kinana kandi wabire nagagura akabayine akajogana umaganga
ngagira umukura ze taragaguri abarisa ko batandikire kibinecho bamutengeza amateka kashutinga gargar shiringigana kinana tagakagarukaga hansi ya rukaga no injura no buyakugwe bijara bikijura nangwaro no bwakwasirira kubi aha bwenshi urugashubura kamanya ngo abantu beterine binira karya hamwe naba planning ikintu cyumwe nahabwe cyo itenga Uganda Cooperative Alliance no mu mugwito guta Uganda Cooperative Alliance kahandikisibwa nk'ekibina cy'abeterine umwaka gwa ku Rwanda kagana gumwe ikahandikisibwa bwenshi kubira karya abantu abeterine kubagambira mu government no kubateraho akarimi ekitwakweta lobbying and advocacy icya kabiri kureba ngo yazimba ubushoboro zo mbantu babasa kumanya ikizu cyabo yabatamwo kubasa bakesorovingira ikitweta capacity development and institutional echakashatu kandi heze echakashatu resource mobilization nke kibwana RDC yanagamba abantu babwejo bine resources konko kashanga buri muntu nandeta bande kuzo Katari umbwiro bwo bwa government yitura mukande nunji ne promoting okweterana abo kuba ne manyangwa abantu kuba kweterana bagito bwenge namani nobwire bihamwe kinte cyunji ecyakana kwakubaho obutacenga nagati ya beterine Uganda Cooperative Alliance katunga mandate by act of parliament kugira ngo ebe niyo yakoranka arbitrator ningasi omushuganas w'abantu abegisire hamwe kunga bazira ubutikirizangana so government kugira ngo programs azizera byombi bina bya beterine no muhando gukire cyumwe kandi guteka ngujya guteza gora yo kurwana sogora wewe no guma Robert koko bano gwatuye gitaho no basa kushanga kuratira discussion age aha Facebook at TV West UG aho na hari Twitter then Facebook ni TV West ne hinda noja kubanza wa likinga page ejo then otekeho ikibuzo ninge kiteka teke cyo ine already twamaze kupostinga waho ninga ko kuba no kuratanywe roza ati yedidia_ then n yedidia kadasha ka hans then n aho na Twitter ninga yedidia nyakahangura aho na ha Facebook ninyangaruka kace umujukiro wa president now arabanya Uganda mwabo kureba ibyo bina byo kwetungura nke ibyo bina byo kwegita nke bibina ibikuganyirwa mu abake abo ko yetabanya bwenge kungo basa gukoresa ikigambeco ushanga nabantu 30 konka abaganyirwe mu munonga ninka bashatu ninga nkikumi ushanga aroha bacha bo kwa bintu rigeze rwinjuru rurengere ushanga nabo baruganyirwamo nobo kuzomuzasa ko nangwa nabwejo yo kugamba inshuminke hwire mu batwiro mu makuru namunga bashubuzi b'amajani hariho factory muri batakwikirizana nayo na bamwe abebembeza bibindi ebine bino biruho kanusha no barehi nabo ganyirwamo konka ntaganyirwamo bake at the cost yabari abanda bingi. Okay, that's very good. Ecyo cyo rugamba n'amazima ntwire n'ingambara abanya-Uganda mu forums nyingi ngo obusinje na nentunguka e government ya NRM restre takubira hariho umuntu we n'uryo mworo mu Uganda kuyaho bworo bukiryo mu mitwe yitu hato mu mitwe yitu nimwe buri kandi hakwizire cyo ryo nogamba cyo kubanza cyabyona is aba group C nizikorwa zita cyo kubanza cyabyona iwo wano yenda nguno yenda kutunga ikintu kiri okushomesa kuri for example turiyo dushomesa ikiro za radios everywhere twinona ba community development officer ama district na ama sub counties na ba parish chiefs abakugenda bashomesa hati washara mu to kwenda kugira iki waye gitaho yiwe nko muntu konka at the same time kwa kwiza kenshi kwezindi hata wani wagamba munonga no berezo mukono nojuma government nyowe yite ndebera hari abaga bente ndebera hari itoka mutakutu mukutufa nyenda ngumbaga mbere abantu bakorera TV West nabakurikize ngutariho umuntu wena urize kushango wawe umukaka kusimura it is you to decide using your brain ukaza kuronda ikintu nicyo president agambira imirundo mingi yabatiza n'ibintu imirundo mingi sente za government y'ukureta hakareta bwezo ntandukwa ya leta bazubatiza amazina mingi haturiyo mu wealth creation mbona bagiga ware something like that hati iwe nko muntu ushemire kuba niwe kugira uti kanye gitari yiki ntungeke
in fact NRM government icyekoze first of all hati nerete ibintu eze sente twabaheze eze myeto kugira ngo mwe forming mu group cyo kubanza cyabyo ni ikintu kimentaringa n'imyeto okumanya uko kubasa kusavinga ka sente kawe 2 okumanya ukwiza koze se sentezi utagire kurunda mu rumo mu government hato kagera umutima gwo gukora umutima gwo gukora hamwe no gwo kubika then hamwe no gwo planning so kiri multi purpose however arwa abantu abingi at government egarike kuteraho RDC ubwo no kuza kureba ngo ibintu ebi government ya leta byakwika ekuteraho community development office uwo kwegesa kandi akakurambura kurango wabikoze si kibadukwera hati ababona abakozi ba government abariyo batunga sente kugaruka kurebiwe ididi ngo ibintu bibakwirire busha byagaruka byakurigera mu mugasho wendegereza so now washanga tukina abantu abatakwenda kwegito muri yebi what do we do nshemerwa nko muntu this technical people hati cooperative societies zizabiriza urunko ku bantu ugamba zikabu ezumu konka hati the emergency abo kwa population ya Uganda ati yiyongire ubutwazo mu government 4 miliyoni 14 NRM government kwiyatamba ubusheri yatamba poli yatambe ndwara zona immunization ya leta butimba bwensi hatakirwa umwana we n'urukuzarwa kafa shana atunga accident population ya shootinga 3 miliyoni 20 miliyoni 20 tukine space emwe ya Uganda yote kwenje abantu benda kurya nibenda kujwara nibenda imirumo nibenda marwaro nibenda kushuma so iwo muntu waburije notekwa kutabana umudisi population kureba ngo ni waba so turiyo tugambira abantu mwamara kwekora ibi bine byo twagamba hatu ntuza kwika a level yo graduating with their technical assistance that we graduate up to the bigger groups of the cooperatives now societies the former twatandikira yibi bituru muhati abantu bamara kwijura umunjiri yo kwatanisa kwino mugasho then tuzagumezamo bagraduatinga nushanga bine cooperative society bine savings bine everything biku controlling one people however twine mwabantu yes for example twaza kubuza icyatumire ziriya zagwa niki hati nibyo binohurira ibiryo muri Garati factory yabuhwije hariho ba directors abo naburingo bakazaho I don't know who put them there the board members have not been following well but these arho amateka agafutegeka uko board members bashemereye kubaho no kubararege na duration period how do you qualify for how many terms hato shanga bamwe bazaho baremera ho ngutuba kwenda kurwa babura kukura taki gari y'amateka ntabwo nitwa irizo bansibiro mu mishango aha the same thing ya tax pack hano ya twine mu iki bigombe amateka nagagira ngo bashimira kugira annual general meeting ihibara tourism accounts nesente kuziturenza igenda abashaba amare imyaka yero bataketa gariship kandi bariyo bashigire you see those are some of the challenges so konkitwe nka RDCs itwe nka bashimira bana bareba bareta no buteka we prevail over that we can't allow that impunity ntutekwa no mu gwitu okuganizinga society iri kugendera amateka so ninshemerwa munonga kushanganya ne technical him okureba ngo turiyo to guiding abantu bitu yes first of all nyina mutugire kitwikirizana na issue number 1 tarmu kuferwa ninga kabikona abantu kweterana bakagera ko umuntu koze bakatunga sente zo kutunga intungu icyo nyina mutukikirizana it has no debate now 2 bamara kweterana bashimira kwiza kugira amateka agakugira ki agakuba tegeka and this is where they come in kwegesa abantu bitu community development officers ntujibagambira ngo tubasindike begesa abantu bitu ukora project proposals and planning bamara kubada directing for example nani ngamba majani konkati mbarano basakushanga atari majani iki gikindi community development officer no mu gwe waha ukwegesa iminyeto yitu ninga bakazi ati project imwe akwasa kukoreka leta sente hanuya neje kandi mujigora muti agaraka ba draftingira n'amateka agabatera bwanyuma nyensi yorashobye amateka aga for example imishango iri kwizamba nambone y'ikirambara yampikiro
hati urukwiza bakatunyaga sente ito bakatuzeje zanje mugabo gwanje then ngira ndumundetera kope ya constitution yanyu kwati dazitse umuntu yaza kurwo mu kibina nabakoze iki yaza kukizamwe nabakoze iki sigene torizine bari isente tuzikabaza ubuzo then amateka go gagira gatuyambaje baje wewe mnongo mu RDC turikuza mu butuma babashobozanya na tugareka cyo mwami Robert ari kongera ho kanushe no bareba binja kwa begisire abo kuganyurwamo at the end of that day nababara bake namnonga takubura mbantu buri jezi bija ushanga impihe zaba azabinjira bazukwesa kuganyurwa mu bonka bushanga bo bakama bekintu we bari mnonga ndukongerera ahaki bwana RDC yagamba aha kibuzo cyawe emirundi mingi tukizire kushanga abantu nibimuka begita nko kuturyo mu studio tubuzabuza abaruku twabura umukwanditse kibina tugenda twanditse kibina cye kishobobo twine bigenderwa byitu konke kibina nibagira ngo cyaza kwehandikisa shime kuba kigizire ebicyakorofayinga ninge kibi ebikikirizi koro kushanga cooperative yahanditsibwe nangwa no yakwita cooperative no yakwera group y'eminyeto yahanditsibwa abantu abarukutano mbigendererwa konka bamwe bakabesherekamo ikeza kwandikisibwa ukashanga hina bakoze isi mukahandika amateka mwagasayininga ijatu cy'abantu 30 batanditse konko kashanga abantu nkamukaga batiri mwakasente kabo hatimwe babakoze sankarura bastamp mwene bakigira nke kinte cyo bashahura mu government baba nibenda kukishahura bagira ngo bari aba bakoze se babatarubaju ushanga umukatabo kamateka wasayiningiremo konka ibabene bakirira sente zo mugabo toriyo bari bakakukoza kukira zo muhendo itwenga Uganda Cooperative Alliance twatanise hamwe na office ya registrar nutugira ngo ekibina cyaza kwihandikisa tushijume tukorana na offices z'aba district cooperative officers nikikirizubwa abasayiningira amateka nibamemba bine mugabo ko yabere dayari bina mate kubwa buryo mwana bino mwani gabaga ry'amajyani bina amajyani konka ko rukushanga kuko umuntu yakubanaza kusubetaye ukashanga muhini peseri yatomukina katari karyo itaye ryo teriterira nikimanya munukira kusubetaye ecyo nukimo ryo mujurizi washangi the first button in the wrong hole ikito cyawe kikabasa ku meetinga now what do we want itwe tugisire hamwe na offices z'abakoraba offices ya registrar offices z'aba community development officer no kuri ngo tuhagaruka hansi twashoborera abantu ekibina nkitekwa kugira amateka kandi cyaza kukoraje tugagira konka na no kugagenderaho nubwo muri mugwitu kitari yecu noja kushanga hina abantu mukaga nibeta cooperative ninga group nibanyam president ine program ya RSR nibenda kugira icyo bashahurayo hati bagende bajwire izina rye kibina konka batariki tugira ngo mwene kibina cyabiro kibe kikuratire ibintu ebe 1 abantu bakekereza kandi bakorofayinga 2 abebembeza barho bakarondwa democratically ninga self appointed 3 amateka gibine abantu bakagabashomera ninga bakagabasayininsa batagamanyiri 4 ekikucyakushoba turamurwa twaba tukozere tutyo ninyikizana niwo mtebekanasa harwe bine byakoze urwo mu cyamu abwo kugira ngo abantu bakarura government nenda kusupporting ebine byabitirine abantu n'abashuma bakora ibina byabo konka cooperatives zatandikira musinjo gwo kugira ngo abantu nubo borekero kwatwaho nuzikoraje hazana twenda tugire modo cooperatives deneze zurumweshobe nazo tuzugorere ushange twagira cooperative movement iri kutera gora zo kubwigahara zitari zo kushanga abantu nibefuza ahabwe nki bagira umukweterana wewe mnongo mwami Robert edakikana habiri nitaniza asigira tukazomushaya katano program ne yakadara turiyo tugamba shonga yo yentunguka tukurabira mu kwegita ombebina bitari kumwe na bimwe twineza sako twineza nigi na twine ba business begita bekora mu murumo ogizi abantu ahamirumo yiba ibitongo rebe bakora bagita bekora mu murumo shangana babika center burizo ba center buri wiki buri kwezi na nangwa na ba boda boda different stages batandikire kuri ibintu ebyo president azendaga ba center emiringo emirundi mingi
arugabira ibintu ebyo ngazi ihangigizire ngo nomwahuguru kwijo ubwo bientasiya ubwo 2020 hari sente ingeze zyo zitebekanisa ekitiso kiryo kijo mu ishengero kugira ngo government yongere sente umbe bina by'abantu baburijo abeteri nyeno mwami Robert Asimwe no mukugwa bientasiya kandi nyenana umwami Inmikatera ubwo no mujukiro wa president mu district ya Mbarara no je kutyo gitaro kuteresumu 020092 35 020092 020092 bitewe n'ubwija kuba burwanyuma yo butumwa wabashubuzo webare mnonga tabarko mutumwa w'abashubuzi nindeba ubutumwa twine bwinje munonga hanuya nareba aho umwana tumuhise John by the way mutabaru cyo mwana aboro baterebera mu fotopoto umwana tumuhise no mukundwa wawe mutabaru cyo ngundu y'umushyi then hariho Nimrod no mweshongozi kandi nareba program y'ije munonga na namwena ubutumwa bwanye ninja kongera kubushoma akomaka kariyo nkecanga nkenda kutarubwire kuburodingo bumwe biti ninja kushoma haza kwija program turiyo tugamba shonga y'ibintu ngakora biri mu kwegita ko ku government tuyenetera umuranga na munongo mwebembezi wihanga ari kwatuye nagambo ko abantu bakubasa kora biri mu kwegita boko bakubasa kora biri mu kwegita kwicubwaho entungukana munongo yo maka ninga cyo twakubasa kweta wealth ahoko bimbajango bya development bakoze ngo abahira amashanyarazi n'ingutora n'ibindi kandi zo indicators zabyo nanyenda ngari umukaceka cha kabiri kitaka kwasira umasumu ngari cyo wa umujukiro wa president kinjine twebire president naga basente wenkawe hard money cash ajukwata abukozi ya motoka bahereza ababoda boda bahereza emyete yakanga nyuma zo turebere w'ikitini Saruth na Chobe urukoroma hakubwa president araganise miliyoni 25 kuzihereza abasigazaho abantu aho muri Kampala imyeta aho muri Kampala gishongo yo kwata public funds kuzihereza individuals no kigambo cyo wabare munonga abantu batungire bagambe kintecho yes konka no murumo gwanje ko mujwekero wa president kukikararifying president wihangeri no muzire kandi no mukozi kandi ibintu bingi policies za government zo kureba nyingi nwe actually initiator wazo nyingi kandi zikozere so ministries na local governments so far incentives kugenda almost in a financial year ezo nezo kurabo mainstream ezo zoriyo no gamba kutuseme kwanza twarwa president nharaberamu trillion 1119 trillion shillings ezo nezo kurabo ministries and local government president ezo zumurebere naha abantu it is only 15 billion so far kandi sentezi neza government nizi controllingwa a civil servant oba kweta state house comptroller nwe nacho yes umukubana mureba so mutakateka ngo president nakwata sente nk'umuntu we nakora policy na influencing policies konka cyaka kugaba sente nizo zigeze za government eziku state house comptroller and she accounts for it so president na Israel
okuhika kugaba sente one reason zizarukwa nezi arhu eyarukika ashanga nawe yayenda ngo ayikorere intervention eyarakureba abakozi ba government ba stagnating ninga bararama agira ati kanyishyira mpaha mbiri nyina hekore two arho yarakubana araba for example ngo bwara kubari ayizirenka mu TV West akibana ashohora ishazana zirembwa areba abantu abari yahamirimo yabo iri kugoba iri kureba ngo babasa kwetaga ubuyambi ahire example kwa kubana aragantebe akira kuzuga kana kasero nakira kuzantebe agataho umwe nabugana abantu abaturana bakora inyigi no bose byo mbana bakora ki aciyemerero yabaramusya arebana betaga ubuyambi abagira ati abakangira kinaba ahire example ndijo ukugira ngo utakubasa kuba winka hato wabingira ubworo ari kisozi ari kiruhura ukashanga ngo nayenda ngo agire batahibe baboro ncakareba bene bibenteze nibibaki nataho intervention yo kureba ngo yagezaho ya empowering such a people ikindi arubwa bene aragasa irizanagera rukwingura nabwo yaraba muhanda yareba abana nabo bine kibakora nabo yabahasende Kampala yamara umubutegeki kuyakinana na mukaga imyaka 32 ninga 33 batahibe Kampala nababo abasigazi abaryo mutahun Kampala downtown and everywhere hata abuntuza kubateka mu kategori ka nibas ayenda ngo hataye kwa teresente agira iki yabaha arukongera azuba kwebwa government ninga government abakozi ba government ababantu teka bakiriraga ngo organizing for example inza kwanka example una bentaka rigera mpa handi bitara DC mu kwezi kwa 2016 arwe sente ziri mu municipality iziminyeto konke minyete je tunga sente ngashanga arwe minyete takashikirwa ga sente twina abakozi ba saruna abishi abina masaruna nangwana nabo uje abina masaruna twina abana nabakora assembling ya masumu mutahunomu na za cameras twina abana bari mu magaraji harwe sente zo kweta innovation fund izishemiriye kuba abana hagiro wabashikira hauka kunagira inyo nabo organizing umucishenyo kwife ukuyona taho interakiro mutahunomu nkana batiro mu groups rero nyondere town clerk abwenci abantu aba batakutunga sente bakayimprovinga mbe bakora nikiba kiri mu gashoki umwana kushomo bwa makanika akabara capital yo kutandikisa igaraje koze chikushira kutegana samya igana so president no kore president na tambana akazihereza at the end of the day was akora accountability no aba bana kumukumara kubahereza sente zini mwijamwe arakambu bashije bafume mazi baherize bakambuza ya motoka bakabana bavuga boda bakabana bakora iki bakakora icyo yabashemerire gukora ninga. That's very good. One nico rukurebera na yambisa na chobe Mrs. Nachobe nka State House Comptroller esentezi atakazi bahire nibaba banza baba identified bamanyangwa aba bana bine group nabwo icyo bahebwa sentence zi hari ko barebe bine group ko barazi managing ikindi cyagabiri no muguru mu gwito let me tell you abantu talk chimani itwe president yarako naga sente nka itwe RDCs but as chief government monitors the government money we must go there president yargo to making sure tukora follow up yeso sente kureba ngo ejo group sente has putting to the use meant for it kamega periodical report about it babare mnongo mambara DC no kuteresa umuziro 20092 35 31 abantu tutakatanikire kwata amasumo naninye nangu umubugufu utuhenda henderemo turabiremo numuringo cyo gumuntu ariko ogwabantu bakubasa kuraba kwandika kibina umuveragiro ebikire because nabo kutumanyira ngati wanonda kutunga sente mu government numwegitiro mbibina abantu baraga yuko aburigeze nagambire barundana abandi abino mwitego kwegito mbibina konka batakamanye mahandi kikire yo kucyandikisamo barunda mu mwe wahereze senior 6 wakoze cyatnyo nazo mutanu kuba handikiza agarukana stamp zijingirira agarukana ibikibijingirira abantu bamuhereza senteze handi hacuhura ngo atandikire Salon South Sudan ayafurikire ya agenda so criteria yo kwandika ekitongore kandi tari sente nyingi abantu batiyo sente nyingi ngoro yashabire miliyoni zinga then umuhera abantu ayibakwembaruna na sente zo kwetungura barundana sente zo kuhereza royal aze ko registering so
criteria mu bugufu then tubone twate amasomo kashatu twendera we bari munongo mutebekanisa na nabampurikirize ahabwe kibuzo kirungecho hati ekibina nko kwangambira ngo nkoreke okukubasa kuhandikisibwa umbugufu yes kambanze nkoreke ngo ekibina niki nabantu abegisire hamwe abakwe abekundire kwegita hamwe bine kigendererwa ecyuburyo mataka basa kushiriza wenka kwihaho bayegita hamwe abantu abo bashemeye kuba bine amateka n'ingeberajuru abantu abo bashemeye kuba bine abebembezi abantu abo bashemeye kuba bine office ninga address ayibara kushangwa abantu abo bashemeye kuba behandikise kumanya mu mateka kandi abantu abo bashemeye kuba bine izina iri kuba identifying ninga shikuborekano baye now baza kwehandikisa bata twine emiringo mingi y'ebina twine za CBOs ninga community based organizations twine cooperatives twine na companies konka ahabwe nkora iya government yito ya Uganda eri kwenda ngwera biri mukubasa kurengwa abantu abegisire mu yabayamba ebina nkabiri ninga bishate kugira ngo bisheme kwa nibyo byatwara umwanya bwo kubanza cyo kubanza ni cooperative icya kabiri ni CBO ni kandi icya kashatu ni basa gukora nka company ninga partnership yahanditsibweta cooperative numutekwa kureba ngo muri abantu abatari hansi ya 30 konka abantu abo mwine kigendererwa kirukushana icyo kurwana isogoro byomwe kwenda kongera ntasi mwaza kwemanya muta numutekwa kurengwa abantu abo buryo maguzura umugabo kurigira okumwikiriza ngineho numbanza mutora nabebembeza biturkwita ngo ni interim committee umurimo gwabo no kurengwa ikibina cyahanditsibwa cyaza kuhanditsibwa kita nihenda obutabo bushatu bw'amateka izitweta bylaws kandi kwe kubera CBO ninda copies za constitution 2 nizerga hi kandi nizigurasta cooperative bylaws nizerga mu office ya registrar Kampala kandi zigaruka zirgo mu Uganda Cooperative Alliance ahabwenshi no butabo buna akataba ko kubanza kumukweza kwehandikisa kasigara mu office ya registrar igume reference yanyu aka kabiri ni kaza district abukwa twine office eri kutwara ibintu by'abeterine a district yaban community based organization ejo nizo wa CBO yaber cooperative nizo wa district commercial officer aka kashatu kumurigenda kwigura account mu bank akataba ko murakata yo banka nene ndakumanya mateka ganyu aka kana kaguma karya katabo kanyu ka office now tumarga cy'amateka hati registrar nanda kureba yaba mu ruho ninga buryo kishobobo ba member buryo mwe wenda haro form iyo uri kutekwa kwiza bakokeza wendanga muntu yawe iri kworeka mukwe kwebuzumano urwo mucekecho ahabwenki batire hakakwa kurzako abantu bakaba bagenda begito marga kabarundi jo kaseso ndirga zisingiro bekora mwe kibina cye kishobobo cyehanditse konkata ari bakweta area of operation kumwabe n'umurga kaceka kamukuzi indanga muntu zanyu mwena nzija kubanzorika mu murga kamukuzi ari bari kweta common bond numukoro murumo gumwe kushano kubagita kumukweza kurengu abantu 30 mwarundane indanga muntu zanyu muzokesa aha form bari kweta founder members form mugita ho gari y'amateka mutungo muntaga bashoborera musayininga abantu 30 sayine yiwato mukatabo ebaneshana n'iwatiri founder member form mucheza registrar ninga office ya mukuru w'abahandiki nenda kumanya mwine kimukora mugire kitweta muni statement of affairs irimwe bicweka rushatu icyo kubanza ni list y'aba member bona sentence washashwire zo mugabo na nezo bwa member icya kabiri comprehensive income statement ikipapuro kirukore ko kumushohwize no kumutahize nka group hato wano urantu gambe kishobobo umutebekanisa na bwana RDC na nabatubikize bona abantu nibimuka babatine cyo bakora bajingirire cyandi kwejo konka kuriya kumukuba mwine membership register erikore kamazina gabari abantu abayikise ndanga muntu hatoza kushanga liste yo fugaze za rugamu izumwenji ya kuzantasya nenshoza izindi zize mutweta mu financial position ningashi itwa betweta balance sheet kumukutebekana secho bari abebembeza twahita interim committee icandikwe cyo bakisayininga bakeza kukisayininga mukwata ubutabo bw'amateka
mugitaho cyandikwa eco ekikwereka abamemba amazina gabo intasiya n'enshoza no kumwemerera mu by'akasente mu kitwaro wa district cooperative officer bya cooperative acheza kushujuma yashanga ngwe mwatambishikire ateraho stamp asayininga mu mateka mukwata sente iza registration muzigitaho obutabo bwanyu muzigitaho statement muzo mu banka mushashore sente wa registra tari yo kushashura yo kashi wareba wate sente kashi wa registra izo nubo wazitahandi mutwara bank slip obutabo bw'amateka n'ebihandiko byanyu wa registra iryo farmers house office number mukaga kashari itanu mu bitayo babyakira byaba bitari mushobi abo ko hari abakugu ba senior cooperative officers was checking umusandi ibiri numba mwine certificate ibyo bitare mbi hazuru kwingana ki rafro waza ku registration office of official fee n'imitware itanu ubutabo bw'amateka n'imitware ibiri hati kumukutunga omuntu mwagira mu maza kusindika nabasa kuyoka ka transport ko kubatwara konkitwe nga Uganda Cooperative Alliance no vunanizwa bwitu ahabwa capacity building kureba ngo twa promoting a formation of cooperatives twa supporting abantu abakobaryo mu registration approximately mwashanga ebyari kwetenga biruho agati n'twaro nkabiri n'etano n'ashatu ubarire mu transport neze zazo mu banka n'obutabo mushime kwa n'umutunga certificate yanyu kandi mwari mbasa kucyekora umutungo mukuguna bahandikira abo kwa byo mwena nabasa kutwara wa register yes we bari mnonga ni nyina twate amasumu ahari 0200 cyenda n'ibiri ashatu n'itanu ashatu nemwe 0200 cyenda n'ibiri ashatu n'itanu ashatu nemwe teresa umwejo utugambere ningo buze abantu babunye no mu studio mu tugamba habintu ebizire nibwambo mu government eriho kugira ngo twatwenda kwetungura twine kurabira umukwegita hello ese bucendeza volume ya TV utugambire n'ekiteka tegwa ninge kibuzo sebo webale kare sebo ni praise national yeso wachegego na yenda ku program yagira mwena utsasire mazima network yayo yachegegwa yabambi airtime uturiyo turiye yabashaka nkushaboga ariko tere ahari 0200 cyenda n'ibiri ashatu n'itanu ashatu nemwe 0200 cyenda n'ibiri ashatu n'itanu ashatu nemwe waza kuteresa umu yihamu volume amazina aho uri ekiteka teko ninge cyubuzo turi kugenda mission twende y'amasumu gashatu ni ndakere kitwa rero nkatugendaho 0200 cyenda n'ibiri ashatu n'itanu ashatu nemwe wachege gonsasire cyo twakusharaho network yawe yetara nungiye hatamo yawe yabanegendera bushabitu twakwata umwanya gwo kugwanurugamo ikibuzo tabasitachurire kurungi nyina abantu babiri mu studio umuzo umujukiro wa president mu district yambara umwami Mikatera hamwe n'umwami Asimwe Robert no mu kugombiye ntunguka kandi narwo mu kitongore cya Uganda Cooperative Alliance hello sebo asibaje nasibaje amazina nayo watera n'ekiteka teko ninge cyubuzo yego mwami Justus ni maza kwima abantu abo no musitiru esebo umuntu mwandi Robert umuntu gwakorire cooperative mu Uganda esebo okana nyine kibuzo cyanjye kimwe itwe y'abantu 10 wine our group ne wa Friends Investment Club okay tukakora kikuganirwa umutegateka muno ka RDC ya Uganda wazapirwa government parent and muri 10 yes turi 10 turi abantu 10 yes nitwa Friends Investment Club okay kare se we bari mnongo mwami Justus umwami RDC na n'umwami Robert nibija kugarukamo kanya kire yo kolo umwabo nshonga yo bwiri 0200 cyenda n'ibiri ashatu n'itanu ashatu nemwe 0200
0092 35 34 ninga shinoti ibiri note 92 35 34 koromwe turebe n'aba social media bagamba ki turukuhendera program egi TVS. Hello sebo wasibaje amazina nayo waterera Atiya ego anaterera kabale yese nyabo amazina wasiga mu volume mazima amazina ndi kwausa Atiya waza kutera aha TV yiha mu volume kugira ngo utakagumana ugambo rukwehura, otherwise turabase communicating. Hello TVS. Hello Hello, sebo wasibaje nsibaje siro amazina ndiri mu Steven. icyo kintu Yes moba ndi 11 12 yes ni kwa ake grupu ni sumucho nesi akaduki kandi baganye bavuga kuti bakeze kwa kandi abo katenda batagimo ibyo bango utakushana ngo nyingi tubenaga n'abato banka ko cyo government grant banka y'inyeto kira tuyamba ni kwe umwamara DC nakugaruka yagira ngwenje biri group y'abantu 12 iyi no government iri kubasa kubayamba yes n'eminyeto amasomo katukoma hari yagwagwe nshongo yo bwire wakabaro nsasire twabasa kurzana umucyara Fausta kugira ngo usigere mu volume twabasa kurzana wakegerwa niwe barefutere sumu network kanobwire yakoreye ibyana namwe nabagezaho abayohereza ubutumwa bwanyu niwe Ruyare Habuzi Emmanuel Mark Joe King Poza Chance Richard umugezi Jonas na nabandi mwe bare munonga abahereza ubutumwa banyamukutu obwa Facebook katutandikira mu RDC tukatandikana ku rugo wa hamhero ni 12 in fact ugambena naho wo kubanza wo muri mbaro mu justice I think wagira ngo nabo barwaho n'abanyurane ni 10 bo bakaganyurwa mu bati kandi nanyugatwe mu cyange nyo hata natero witukashenye yinzarwa itwite president tatutayiraho kanakira kutayiraho mu central nanga yo kwito itabankore tukamukora cyane abakigeze president takuza kutayira urhabona kuko kuna nakugambire na abarukuzuhikaho ni by chance wendegereza kuko nagambira kandi ashanga abanyine kibakora okay however nyenda kugaruka mu mwami Steven n'undi kuza kutandukana nawe iminyeto mumanye iminyeto ninjikunda munonga, these are the future leaders of tomorrow. 12 hati icyo rakore bwana Steven iwegenda kumwe mwine group y'abandi 12 mustame murebe community development officer ahagombora yanyu mu mugambiri imwe kimukwenda gukora project imukwenda gukora neya mu mugambiri, for example tinkumanya yano kutunga embuzi, yano kutunga empunu, yano kutunga nkoko, yano kugemeka embibo z'amajyani ninga z'umwanya hatiwe mwamara kucumugambira anaiza kubakorera amateka agakuba na proposal then babarambura mwamara kubarambura file yanyu baza kujyohereza district numuza kutunga sente bugeje tubentuhera abana iminyeto okutarikira miliyoni 12 okugarura hansi, so a lot of money. Abana ba boda mwana mwenda numwekora mu group abuko banka rukuga boda group ngabo kweze tubentwa miliyoni 12 no bakaba bari nkaba FDC ninga ba people power sente ninga nkaba people power muko bamanye sente tuzihera mu bibintu koze jana cyo nchirumu ngo muzihereza be either be kibina cyanyu ninga bakanga kuhagera abandi abona bari arage bakanga ngo icyo twaza kuhagera Bob Wine mubeta mu baraya izo miliyoni ezina kugambira sente, for example like this money is created from ministry and local governments nezabura umunyayuganda wena otebekini. However abantu aba NRM tubagambira to be part of those groups
nabo ku benefiting yes just as we tell other people abintu abuhereza bwa government by the way jono NRM rukiri kwiswaringira max nyingi kandi cyo kurebana amajigaro mu butegeki kubibara go mu bururu ibyo bibina bikomara baro ubuhereza bwa government nubugenda everybody okay for example in fact ka opposition abinji nuba benefiting na muno and the NRM people are complaining but we are sensitizing them one wenda kurya a kintu cha government have a program and a plan and what to do abo bajaga opposition umuziba hawo kugira mwenda kubagura you trying to buy their support no way we don't buy twachachi gicho kugura nturamuza and we know how to buy but ikwenda kugambira tukugura we are saying for example by the way let me take this opportunity kugambira abanyarwanda yes ngo opposition etwirene yenda ngo erete mu mutama gwa defiance in Uganda tugire nka Arab Spring base jayemerera kasangati atere forembe deri hanga ryona ryimukere President Museveni has the tools to them first of all in the countryside in all districts service delivery umuntu nayibuza nimuko mukasheshe nsiba ruguto nintagurira mbuziriki wenegereza aho nho the position has completely fizzled out because hati icyo bakuza kugamba bashanga cyo icyo bakuza kugamba bashanga cyakoze because ijo nkari ndeba nanka bese jya rukunje yargabuka sangati aha chorus mpaka rukunje waretwa Kampala ukaretwa Mpicho ukaretwa Masako ukareba ibizimbi biri aho ukareba Ntenunje amafamu marunje ukareba factories ukareba ki ukakanka Kahenje ukareba multi-billion shilling water project iriba ekuza kweretera nizo rukunjira yona ukakikaru kunjira kakikomu ari ya chorus hati nagamba abantu mwayitubura atumwe n'abantu bagenda kucyukurikiza hatsuburu naranze ya left and right ubwo rutarwera kubure hatagaraka gambike so nico tukugambira ajemenyeto mwekore mu group isente zuru for example nyo ni kigamba bambarira mu mpura you ene group irabere prepared ekaza hagombora bakaji frustrating ko mu office yanjye turumwe abantu babiri nyine mukama wanje RDC kanu mwesije muresere manza itwe ebyito action oriented nambwe n'abanyambara urabe tar prepared gukora kandi kureba ngo abanyambara batungo buhereza bwa government abe na shabursa ku rugo mu district to we are going to follow each and every coin we are going to make sure that ngo sente yone rwizo mu district stage kukora umurimo gwayo yagukora so iwe go Stephen Timanya na rwo mu district teha but yoshira community development officer gombora bakwandike mwureke kigenderwa ko barakuteganise bakushabe bituga zo wa office ya RDC ora bakuri hi na nkugugu justice yes our friends investment club abantu babasa ko batakuforinga umbakazi ninga batakuforinga umenyeto konka bari abanya-Uganda bari abanya-Uganda but as long as now they have a society ntubasa kuba kwatara agati ya nakani ya wealth creation program ntubasa kuba hero mu wealth creation program ningo innovation yes. Let them visit our offices ntuza kuba guiding coding webare mnogo ninja kugarukira urukuhenderana ninye n'umwami Robert utuhenderere abo nshonga y'ubwire urukuhendera webare mnogo message yo ubutumwa bwo kusigira abantu utumanye we ubu kusigira abantu bona basibo baturikirize kandi ababasabwa umuseza tukakana bamwe kwa program y'iki nimbe hanangiriza ngaruka mbashaba umunya-Uganda we nahi washika wabanunda kubaji nutimba kureba ngo wagira abandi abwayigita nabo mwayikora mutimu yo kubaje konka cyaba kitari yecu ibyo nabyo nebirunge government twinire no basa kutatunga hibirabe biri waza kugira ngo ze yowenga ito tururede kohereza technical support kurenga uruntu we no yigisire na mutahiwe twamuho babuzi twamuho kugu yabasa kubaje yakora umuntu utari prepared gukora na Paulo akakigamba I think ni Yohana umukushukurwa kwa Yohana Paulo aba Tesalonika bakabiri ishuri shatori nyererwa 10 akagire shona nango yanga kucyatora konka kajya ngo tarkwenda kore areke no kurya konka kuri yabire buryo bwiro bwitu bwa movement yeru akaba agendere kujya ngo tarkwenda kore agenda yihana kafi ahubwo ko umuntu wenda utakurya nutekwa ko nkoko RDC yakigamba mureke twetebe kanise tugire group situkore buri muntu weno beje utigirizo kwitwa bukuru kutari kwitwe nako mwe bare mnoga
wabere mnongo mwami Robert Asimwe mwami RDC siro abanyarwanda bambaturera nyenda cyo kubaza cya byo na sim management ya TV West ukubuyatiriho program enjiji iyo kwija tukashobora abanyarwanda n'abatabasa gutera amasumu babahurikize munonga so nyenda kubanza mu kusime nsime management kandi ngano ke nsime n'abanyambara abatwakire mu kitindisa cy'amani ntwenda kubaraganisa itwa bajwekerwa ba president ntuzakore kikubasika cyona ukwikiriza ikiruto cya president icyakwenda ngweri ihangare rwo mu transform dahuribiri ayirabiri ze mu class y'amahanga go gukorana bagahita first world abo kubantu ngo amuhirwa byona tugire ibakweta middle income status abantu shanga umuntu yinicyo yini nicyo cyo kubona yorebera ngo umuntu karga ukaza ko mesi cyuzimbe cyanaka kandi uri kumanya ngo cyabone babasa cyose ahari nyenda kushasha na munywano wanje munonga warukungiri rukuruga rukondo nabamwita Sakayigo abari umuhagizo wa president Museveni abari umuhagizo wa program z'itwantugamba wa ferizo bayagumye warwaranya kibare ni nsasira abeka y'umunonga abirari umushije manzi ayibisize abirayi nyigiro mbintu bya Wealth Creation special abirayi n'umwana nahinga umwana natunga senteze abirari umuntu waburi starashomere kunga baze kombeke kaye arukurabira mu buhinji aruguzo umwana may his nani spirit rest in peace. Okay. Wabere mnonga ugwe no mujishiro umwezi umujishiro wa president wahabwambara district mwami imikatera tije kongera kufita isahaza kwija kastubu atuka hihi tuyo no mwami Robert Asimwe n'umukugu ambientasi tugamba kutakubasa kurabira umukwegita yes umukwegita kuretaho intungukana mnongo mbakagitu abatera amasumo ye barabahereza ubutumwa we bare mnonga abatabasa kuraba mutsasire bituno basa za Facebook tugumize tukuchatinga kintu echo aha TV West nehinda niyo page ninga uzaha Twitter ntukoresa @TV West UG kuruga hari nyina binani nkora nabo ndiye Didi Nyakahangura nimbanya tumara ari kurungi mukama barindi.